Nisa cia bilingi wa mauvo. Ni saa 3:30 cia wathandatu wa matuku 19 mwezi wa kana mwaka wa 2025 ni kwatakana kiwiyo cha kuchende kwithiwa kita kwa ila nina ukethia ngina na uthocha nthini wa bilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti ni thondi tethia ni ciana Kisharo Ndinda oloku nengelelio bilingi kwanzia ya meko a ni amema mauvo ala tukumbanisye endi kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni pamwe na Director wa Muvea wa Isalu DCI Mohamed Amin kuvuthisia ndeto cia Gachagua kwa ciathayu wake wi muicioni. Dr. Morris Wambua kuendekethia kadi cia uiti cia kivutha kutungi wa kutangia uiti kauntini ya Makueni. Ati imandini Kristo kila mwezi wa kana ni matani ya sikukuu ya Pasaka yethia wanavata mwao kwa Kristo ni tu kuelezea. Na mwene kivila wa bodaboda masako kukulia atoi ya kwithiwa metho kusie ya mbanga na usangili ibindani ye ya Pasaka. Bilingi wa mauvo. Tambelelia director munene wa Isalu DCI Mohamed Amin ni wavuthisi oneni wolo na imunini wa President Rigathi Gachagua kuweta kana thayu wake wi muicioni itina wa matesia ala withitwe aiweta kana no komanite namo. Amin inene ya kauntini ya Mombasa no waweta kana Rigathi ni wailite kwate yanzia nzao ile ilite kulivoti siko yi ethiwani wo ni withitwe aikwata matesia ni kana kunikiliula wailite utwaiwe ingine wombula kana muvya uno kwende ya kuthukuma we mwamba na ula wavolisi kuikithia kana haveno sisi wa kuyana isioni kibadhukanio kavindani ka enende maende na kutani ya Basaka. Angelina Musena mauvo. Kuyanana na director wa DCI Mohamed Amin kana vayina vata wa Rigathi Gachagua kutumia nyumbasi ya mauvo kunene ya matisia na maundumeo kwenye OCSA aiwete kana ni wailite ulivoti kisese ni chavo olisi ni kana matambe ala mailite mavikie kuoswa. Well, I think that matter was adequately responded to by the Inspector General of the National Police Service. That if the former mwivia ya UCSA ni kana ukunikili uvikie kutwaiwa wala wavuthisia oneni wake. I associate myself fully with the sentiments of the Inspector General and encourage him to go and report the matter to his nearest police station. And he will be treated and accorded assistance just like any other citizen of this country. Kavinda ndikau no watikana ni makuthukuma mwamba na muvia wa volisi kululu meili ya UCSA isiyo ni kivathukanyo vomwe na kukitana ndawasi ya kumila undu vailite. Yesterday, today we have reported minimal crimes throughout the country, and this is due to the efforts of our security officers. We have also deployed our anti-terror groups and other tactical teams to beef up our coastal region officers and other parts of the country. They are patrolling all through to make sure that our people are safe and secure. As we are doing that, we are also continuing with our major crackdown in the areas of alcoholisms and drugs and psychotropic substances. Wanauya vo kukoni andu kwa kwanzita kueleka Amini wawetekana muvia u nuende na kuikia ukunikilinika na kukitana na siko ii. We have as a service formed a unit, a specialized unit, particularly to tackle issues of missing persons. And I remember some 2 or 3 weeks ago, the citizen media aired some about 2, 3, 4 missing persons. And the matter was investigated and we were able to account, if you are a keen follower of X-Handle, 3. And they all happen to be issues of love triangle and people running away from their parents for one reason or another. So
we take issues of missing persons. Ni wenda kadi ya kivutha kutungi wanthini wa ndivisi awiti kaunti ya Makueni ni kana kwitana enenthi ainene ya mathikoni ya mwe tasiano wodini ya Ivingo ni Nzambani ni wasakana enenthi ma Makueni ni methitwe mainya ma kumana na ngalama cia yulu cia awiti na ingi kumana hana etambe ya serikali ya oyu ya kaunti ya Makueni ya kuvya yetheka uiti wa ndivisi cia nthi kwisila kadi ila ya iva wake lamwai ungu wotongoi wa ngavana wa Mbeya wa kaunti so Professor Kivutha Kibwana aiweta withi wa wundu wa vata kutungia wala niosu Ken Mulinge na Mauvo. Dr. Morris Wambonge ikosoa mutu ula withito wikinite wa enende kutoma wakuwa ndawanza wa masivitali kumana na makwitha matena ndawa. Kendo kila kivindo takwitha kikitaga uchumi cha matakitale na ndwala mena nduka cia ndawanza wa masivitali asum. Galama ya witula ibane uwendiye muno wapituka. Na masivitali ma city mayingo ndawa mayingo basic services mayingo kukindu juke wothi mwe lakini bia tumegere biashara buka katika masivitali ukaendea wewe wathinduka ne ya laje pana ndo baya laje plaster baya yani mesekela kitu chombe wa bikata kadali ndio bangaiza kwa dhiko nduka ne ya lekero kana pauwe bekena tiba yana kwa ya plaster na hospitali zwe kala itengo chao iteke bala kumana na ngalama inene yende ukusi wa enenthi maimantha uiti Dr. Wambua wendekethia uiti wa ndivisi ya nthi kwisila kadi ya kivutho la wavetangiwe miaka ili mivitu kutungiwa. Bala enenthi mendeka kuivia maana 5 kila mwina kukwata uiti wa ndivisi ya nthi kila ivinda mathi sivitali. Ile ila kadi ya kivutho andu mumwezi singi maana 5 na mundu alibwa mana kwa mwaka mwina. Ile kwa kadi sensio. Ile ndio bado kwa kitu ndikira tibochae matiza sawa. Kabati kazo kabata wako anu makikalandana mndabaliane wa kuneni uno wakoto mbuni ula wa MCA wa ward A Ivingo ni Nzambani Cosmas Nzelele Itali tuli afford nila siana miongo monza mwa wizikila chumwandili ya kwitha nakana kamoda waiji na vigando ngone no lazima nebe mbesa ibinda yitu mundu abikazi vitali ndeta kwa mbesa no Mutongo TV kuma mwitasiano Ivingo ni Nzambani Kibwezi kauntini ya Makueni nyenito wa Mulei Mulinge. Tuile kanyana mwovo wa Bishop wa Katoliki kuma kauntini ya Kitui Joseph Mongela ni wakule silikali kuikidya kanako tula ukoswani wakuma kui enenthi ni watumika nesa kusukumia maendeleo vanthi ya Kenya. Kuana na Bishop koti ula wosanitwe kuvikia OU ni wianite kukwatamba umilati ya maendeleo isio ni sionthe vateko vathulwa. Ainena na andiki mamovo Mongela ni wakulia atetemeani wa ni misala yo na mayani sia mawathomo alama athie a Kenya. Aikulia aklisto nthi yonthe mavoye atongoi ni kana maikaliko lusanini indi matongoi sia Kenya na uwo na ui Onesmus Chalo ene livoti. Bishop wa makanisa ma Katoliki Diocese ya Kitui Joseph Mongela nwa weta kana koti ula wasana subamthi ya Kenya ni weanite kutwa isi nthi ya Kenya na mbeki maendeleo balwa kulia tongo ina munala mendhini wa serikali kutwa isi milati ya maendeleo kila kisio ni vanthi ya Kenya mateko vathola kisio na kimwe. Tupigane na yote ambayo anaturudisha nyuma, kurudisha nchi yetu nyuma. Tuna rasilimali ya kutosha, tuna mali ya kutosha, ikigawa vilivyo kutoka national hadi county governments ili kila watu wapate ile haki yao. Umeona kwa magazeti ya kwamba kuna pesa hata ya barabara ambayo haijatumika na imekaa hapo, kwa tukijua kwamba barabara ni nyingi zile mbaya, mahitaji ni mengi sehemu tofauti. Kila mwanariki viongozi wetu ili waweze kuguzwa na wajue ya kwamba Kristo aliishi tu miaka 33 na akatimiza mambo mengi. Kila mmoja amepewa hiyo nafasi ya kudumu na kuna mali ya fanya ili inampaswa aache njina mzuri na akijua amehudumia watu wake tukifuata mfano wa Kristo. Mongela ni wongela kuweta kana evindani ya vasaka Kristo ni mele kuvoya nthi ya Kenya na munopo muna atongo imake uteti na kana kuyanisa mawevito mokwi enenthi na muno maundu ni makoneti uthukumi wa mwenenthi. Ongozwa na Yesu Kristo mwenyewe ambaye tumeona tangu mwanzo alijitolea tangu akiwa mdogo, tangu ubatizo wake akaamua atamtumikia Mungu na atamtumikia Mungu bila kuangalia upande na alifanya hayo hadi akafa. Naye Mungu ambaye anatimiza ahadi zake alimfufua. Tunangojea ufufuko wa Kristo tukiwa na matumaini makubwa. Tunataka tufufuliwe mioyoni mwetu, tuombee wale ambao wamepotoka, wale wameacha njia, tuguzwe na huu msimu wa kungojea ufufuko wa Kristo, tujawe na roho wake Mwenyezi Mungu ili tuyatende yale mema. Mongela hekulia Kristo vindani mendena kutani asiku kwa vasaka kwikala na muwa na kila umwe.
tusilete usaliti katika ndoa, katika masakramenti yote, kazini popote. Tumeamua kumtumikia Mungu pekee na watu wake, tuweze kuiunda kaunti yetu nzuri. Ningependa kuona kanisa letu kwa limesimama, makanisa yote, wahudumu wote, tufanye yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tuandamane maandamano ya amani kama tunafanya leo, tuseme yale tunataka, na tukipita watu wafurahie. Watu wakufunga biashara zao kwa uoga, lakini walisimama kwa furaha wakiona watu. Ata kwa na Father Joseph Musomba wa kanisa ya Daniel Chalo Kaveva wa kanisa wa Family Chapel International ulawe Kariobangi ni musini wa masakuni maelesi kana siku kuyenye ivata muno thayuni wa Mukristo na kitina chamwikiyo wa ati imandini ya Kristo maililikana o kuthinwa kwambwa na kuthayuka kwa Yesu Kristo na ni mailete kwithiwa menango ya kwikanesa. Tukwatiania na mwandukiitwa movuo kumwa kaundini ya masaku mundu Daniel Mwongela ulokutoelesya mbeange yulu wa siku kwino na yethia wa na mithena itatu ya bata wivo wa katano mutheu kana Good Friday, Easter Sunday na Easter Monday. Dan tuelesye. Sikukuu ya Pasaka yambelelagwa muthani wa katano mutheu kana Good Friday. Akristo onthe maikomania makanisani utwaisya misa na ciathe cia uthaithi cia kulikana mathina ala mwovocia Yesu Kristo waveteiye na ambwa ngelanio kundu wa kumwovocia. Yo kitina cha sikukuu ya Pasaka ni chau itukwate na Father Musomba wa kanisa ya Katoliki parish ya Yathwe ondumwe na Bishop Daniel Chalo Kaveva wa kanisa wa Family Chapel International. Na kwou thini wa kanisa witu tutania kila misani yonthe kutha mathina ma Kristo kugwa kwake na kuthayuka kwake. Lakini Pasaka yambisie kuma ibinda ya ana Maisraeli mayuma nthi ya ukombo maithi nthi ya watho pala Mose weiwe nomba kapethie katena ke londu pala Mose weiwe nomba kapethie katena ke londu kala kailo tilwa kila musi nikana withie wililikana Passover detwesu ya kisungu ya cia kukilanelia kuma ukombo ni kuthi ukombo longe na kwa undu wa Pasaka ila tulikana wa katano mutheu na tena tuyithia na Sunday yingi ila nayo ililikana kuthayuka kwa mwe Yesu. Undu wonthe ni weanisyo wela tumita New Testament kwake. Kwa uni bila mwana ya Kristo nthe kosa mwana museo wa kwiyumbanya nesa. Kwiyumbanya kuti ithu kwambia kwa museo wa kwiyumbanya nesa. Kwiyumbanya kuti ithu kwambia kwiyumbanya ona yuti tene nimeyumbana cia kondo akutania mboka ya Pasaka makililikana undu mamwe Misri na koko kwa ngai kunene na kwivina na kou ona itu tulilana kwanza ye mwana undu Kristo watumise okomboni wa adhabu na atutuyasiana cia ngai nube. Yo mwetikili na mwate wa ndeni ya Kristo athiukwikata ivindani wende na utani wa mboka ino ya Pasaka na ndu maende na kulilikana savali ya ngelanio ondumwe uovosio wa Yesu Kristo. Kia witu kilo witu ta Kristo mathina ma Kristo kukua kwake na kuthayuka kwake. Kwa uni bila mwana ya Kristo nthe kosa mwana museo wa kwiyumbanya nesa. Kwiyumbanya kuti ithu kwambia kwiyumbanya ona yuti tene nimeyumbana cia kondo akutania mboka ya Pasaka makililikana undu mamwe Misri na koko kwa ngai kunene na kwivina na kou ona itu tulilikana kwanza ye mwana undu Kristo watumise okomboni wa adhabu na atutuyasiana cia ngai nube. Na kou nebina nene ya iso nene bio ya kwiyumbanisya kutania mboka nene ya Pasaka kwanza ya kwiyumbanya kutheu ngone sito ilikone sito na bamwithi onthe ta Kristo yulwandi. Kristo ibindani ya kulilikana undu wa wendo munene wa ngai nondu wa mubango wa ngai yulu wa mundu. Akristo ni maileto likana wendo usu na mayu extend kwa ala angi. Actually ni nzemu ya kona ni wendo wa ngai munene. Na kwa kila Mkristo ila tuosherekea Pasaka in fact jiku iko yate ithioka kana kuikwe kama undu kondu witwene. Ona kwithia na sikukuu cikivuthukanio ila itane one ya Kristo sikukuu ya Pasaka italika atayo sikukuu nene kalendani ka Kristo miakani yonthe. Italika atayo nene nundu katika ndini sionthe ila twina cio na ila ciyulu wa nthino
mobosia wamo kanola manena tawe omu wa nthembo ya ngai ila yaumiwe nondu longi wa kele twithia twilikana wa chumwa muthenya wa mbere wa chumwa ula twithia twililikana undu wa kuthayuka kwa mwe Yesu katikati wa athani onthe no wathayukie na nowe wili kwoko kwa ume kwa ithe ngai. Nthini wa mithenya isu itatu ya kutania na kulikana sikukuu ino akristo kuma kona shiki vuthuri ni maenda makanisani kutoa isia mboya misa na kutambuka masokoni na icha uvo wa mwokozi Yesu Kristo na kutavania undu wa utangio. Kumava kauntini ya Masaku ni kuendea Wasaka nzio nyenita wa Daniela Mwankela. Tumavone makonetie Basaka mwene kivila wangwatanio ya athukumi mabodaboda kauntini ya Masaku Joel Mwendwa ni wenda atoima tumota kuikala ngunu ivindane yeya ndambuka ya kutania sikuku ya Basaka. Mwendwa awetakana vedhito na amo athukumi mabodaboda ameutoa isia siku sio usangili na vewailu akuwa ondhe makamba kudhuima muno mbewa kuitikila kuthi na utumota isione sionde ingene nuwa makuli athukumi kudhuima na kumana alamedhito wiani utanzangili na kukuna livoti ni kana moso wa matambia alama idite boni motisia na mauvu. Mwene kivila Joel Mwendwa alesakanae vindani ya kutania mbuka kifa kunyosema sikukuu mekolani vidhandi no kui watu mota na kumbaisone zikifa thukanyo na kukaunya masene ndisione sianduani na vindale ya neu watu watu mota medhongunu na kuthuima alama tailite kana mamandikite katikati wo. Vinda ya Basaka vinda ila tuwembu ya tuweze kwembu ya maundo maingi kwembu ya ando maumete mesemenene Ilobi Mombasa na Nakuru alama ukite kwa mashinani kusherekea sikukuu ya Basaka nenda kule ando maito maboda boda medhuwe mengo no nundu tuweze mekola neyoka niko kando matea sio na maifanya maukito usherekea sikukuu ando maito mamota mweza na mundu mutu muelewa mundu tewa stage yaku mundu kute meyote uteelewa kuna livoti metoke violeta onekana kwa polisi kwa chief na kwanza maito ila control ya bodaboda si ya Machakos County na bodaboda si ya Matongolo na kila stage yonde inaanzama maundu taya wetakane maudha ya usangili na kutulameo ya maleluni onakweta maundu wange memwiso kwene ndetambanga kwa une ndo mukuli kwate ina sieko si ambanga sieke kie sieko si ongei kana sieko si otoli wa mea ya lelo nundu nitweza ndo nge makodha kwa sia mathayo ange makaumia na ange makasia meiyoyo ila kuwesiwo kusia muthembo oingi mume uthuvio kwa ondhela metho maitumia tumota mamba uthui manesa lame umakwe kumatwa isione sianduani kana kundungwe kwa vata na inge maiko na alivoti lama tumika nae kana mona siku isenzo lama endeno kuwa kana matambu kite kunduke vathukanyo matumite tumota akuwa maito lama umite mesi minene na ni aeniko tafadhali ngo mukulia ila mwabika sokoni wito watala kana kisio chone cha Masako enda yi palave stage eko kuonekela mota nuruti andu ondeme na tumota ma boda boda enda stage withi onokaze kindu chaku niweze baloro no kiatia na mundu zino no mutresi kwa mitu ila itonekana ila wakwiwa stage la pengine mundu la wa mutoi wa moto la wa ukuwa ndo na mumana kana ni woya wegania methombi uka stage nundu twentwe na list atwembu ana database ya to imaito onde ma boda boda bala mundu umete balokoma balokuania na next of kin wake mbone mukaka na inyake ona sub chief wake etwembu ana contact sio kwa udu kembe naanzika ila muthoka kukwito Masako netwibangite nithio twasolve system na andu maito alama mathoko mawe ya boda boda netumesi onde nundo details yo twinacio usangili kana siko nthuku siato imatomota wetakana sioneka muno masane mawiyo na vevatonyekana vakethi wala matweza siko ithi matatu imatomota na vewailu watu imatomota umatethyanise kumanya la mathuku ma masane mautuku kana matothuku mawe ya watu mota teomena siko nthuku ando ma boda boda netuweze kwa ando mathuku ma usiku sako kwa ando maumila au tuko na mevata akivindu na aingela mathuku ma au tuko maithome ma boda boda ni kulia ando la memokira Basaka kaundi nito wa Masako ila wabika town yani abakube either uko niye mundu wako la wise wa boda boda nundu alame uthuko motuko ainge toimese na itweze mekola ni yoka utuko kwengi mogamba ka spy na mundu amino manda bala uende ayoke ngabandu buno bese kwa utafadhali utuko wale mundu la wise nemba mundu zindo mwese kulia utao either kwa chairman ulawe bakube kana kwa polisi nondo thuko maba kwimo no polisi na polisi maito ni membu ameza ndo la mathukuma andu ala genuine andu ala mau na andu ala matea butani kaundini ya Masako nyenito boni mutisia
Musesia mwendwa ekatombe kosa udhumu munini nitucokethetie na mauvombe angi. Siasa ni undu umwe na andu eli mesoko umwe na mbui ungi na nguli pe umwe kumbi wani andu ingi na pe ulokwisa kwinuka na mbesa pia numegwa akamba maisilikalini kwani nyeninza duo Atuko kubale na Ruto atituwe na serikali mseto, atuna mseto. Uteti ni undu umwe na kusima, lasima wikale uteete makenge. Vaiki vadhukanio kinene cha siasa na kutha. Ndwa ile kuilela chonde kilawe nacho na kumana saasi ya kukola kuivata. I will be loyal and faithful. Rigathi Gachagua has committed crimes. That is the threshold. Please leave me alone. Ni wa ile kusisia muno undu ukose kanduni uteobuthia mundu ona wiva na uimanya baiyi kaya ubuthiisia. I have almost become a lonely voice in the presidency. Before you tax us, give us jobs. Siasa ni kumanya kuthima nzeve na kunenga andu kila mekwenda. So Kenyans, if you hear Ruto will be one term, you begin to say ataiba, atafanyika namna gani. It will not happen. Sincere development. Ela ni mwekete miaka yana Asami nimeseka na kwichambeke ni kwenda utuika na akili yiyulu. Onangewa ya kwasia nendo tuigarani media mundu. Kiwezwele kwegana nayo. Na Raila akaunga maingi, na itu tukaunga ma, na Ruto akaunga ma, kagonga namba ita. Ilembe hiyo kamba hiyo na tongo. Andubato no kwikana makeka plan. Tongo witu teisia ni sena teitethia ni cia withie netamuongela lato Mheshimiwa Kalonzo ni wali tukwenda leaders ya onde tusisie ekumbe chao komana na Erastus Kithuku Anzomo ndini wa kilungu cha ekumbe ya siasa kila wachumwa kwambia saa 3:30 cia wiyo va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wendegwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na wendi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambia ola museo nuta umeona tabateke esilia zile mwaleane mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wawanevia tausi wana hithi bandu batekinduwe mama oswe ndesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundede kale kombi na mundu saingi mundu novetasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uwo ni kwende ya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesio kimuka na vayutuku utachesa utivo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiara ake mama wewe witwa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwonekie abila niambia na babinjwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Twacokethia musesia mwendo twambĩrĩrie kaunti-inĩ Makueni vala mutandithia Julius Tanga ikuma sokoni wa Sultan Ahmad wonanio lau wake kwa kulilikana misila mbinyie sokoni su kwa kumanenga sikukuu ya mbali utametio nganu mikate ya na mbesa selesele mayelesia ni monanio tanuo itina weta tamethitwe na ivinda yumu Tangai aikulia lamena ukwati methwe maililikana ala vinyie ni ngalama ya thayu na kepita mutio ula ni mutandithia ungi sokoni usu ni wasia thina wa kwali utawende kukusiwa muno isione kivathukanio Ken Mulinge ni watumbanisi mauvu
Mainana na ndikima movomo maene misila matethekana leo sini mona nyota ni woma yelese tamende kusila ivinda yomu muno kumana na kwambata kwangala mamikalile vandhi ya Kenya. Lewo sunu ututete nundu yuta pem tuinesa kwikyo na lewiko kuma kwasia. Yu tu jitu uwesiana kasiku kake umundi na utona nitwaendea nesa ndu kila kano yuke umepaka punite na tuishukuru mheshimiwa witu Tangai. Kumana na kimu tandethi usiku isito Julius Tanga ino wakulia ndolame na ukwati malilikana ya lavi ni vinda tae ya masikuku. Ni school ni mbinge. Na as we speak ukamba winanza na winanza siana bingi nisikala itena kinitona kuya ko nethe no sio kila kinacho nitona kusherekeana siana lasi amisilame bini na ndishi okangini kulwa tongoi masisi on batona kaweze kwithia school sibingwa ni ma make sure le no atwa ma school na tongora me ibelande na lasa kwena kula witona wethanu ngaino kwathimita no kutethete extend that hand uzona kushia sikuku na lavi ni extend that hand urona kutethesia ondwa rangi na momodle mafu na ndwa rangi memeta mthamasio wethe kwetha na mpia no meegwa mari kongonezo katika society kunyu ninguthiri atongo yala asakwe masakuru na manengiwe ibela ida imwisi ukamba witu wenanza na winanza yogo na sana sikara komba na sikara nanza ko serikali na atongo yonde si sehemu zizono mtondo kutethesia andu maituma okamba na kemu tandethi onge kwa sito Peter Maselene waelese thina usu leuta uonde ukuso mesine sumo no vindani skulu mbinge ayelese vata wote thio mbeange kuvikua kilione keum nandu mateno wezo kabisa na mateisi mbe mundu eamukite atesi etona kugwa chau atona kwata chau siana isi akwata mutu nisi akwata mikate nisi akwata yeia nisi akwata mbesa itono matethia na bado nitwetelete skulu ipingwe ona sigi matesi matona kukwata fees ata ko wisi ndizo neno zito tukoli atongo ya meithelani neki biti matona bikia ba kwe matona bikia yote thiando Mutongo TV kuma Sultan Ahmad County ya Makueni nyineta mulei mulinge Tuisonga na mbe mulati wa kiwu wa Angololo wikwati wa kwende ya itina wa serikali ya Kenya kwikia sahi mwiwano na ndhe mutu ya Uganda wa kimanza cha dola milioni ya na yemwena miongo itatu na muonza wala kwa na muandiki mutini kamuvyani wa uimi na ungidhia wa meuna Eric Muga ni kana mulati wa dhela ukate dhesia kiwanza kana kuenzanza kisioni cha Western vala kibuki kikanya ikwa isio imwe sia Western na ndhe ya Uganda sia etina miaka 10 kwenda nemo yumbe mwaka ni gwa mwaka kwa ambe kwenda ndinenga na bursaries tamu ya keli niki nundu wa kudelayishwa kwa kulilize mbesa to the CDF board na ibidie tuite mheshimiwa John Badi bunge last week nikana alilize mbesa atulilize ya 8.1 what translate to constituency Tuilika Mutongo imathauni kaunti ya Makueni na Omabay kiatanisioni mwasindi ndini wa mathao ma mwako maaka na aume a muika na lamesikieta Kenya Youth Inter-County Sports Association kana mathao maki county na lama tuaiwe kimanyisioni cha Asumbi Teachers College kila kikuu ya Omabay aka kuma Makueni ni makimia lama Kajiado mbao 5 kwa inya mikwayuni ya penalties mathauni ma aume na motimu wa Omabay na ula uthaukia kwa musi nuku ni timu wa Makueni mbao imwe kwa baadhi na kuyosia kikombe idhauni ye. Hata tumejaribu sana kufika finali, haikuwa mchezo kwetu. Tumengangana hata finali tukacheza vizuri sana, tukaenda mapenati, tukaona ushindi na nashukuru sana kwa gavana wetu Mutula Kilonzo. Afanye jambo kwa sisi. Mimi nimezeeka, nataka kazi. Timu zote zenye zimetupatia challenge ni timu moja tu yenye ni Kajiado County ambayo walikuwa na wachezaji wazuri kama sisi lakini hawajatushinda. Tunajiweza sisi wana Makueni. Tunaomba pia kaunti zingine zenye azileti madem, wanaache madem pia. Tuko low madem, tunaomba wakuje at least tukue na ile moral at least tukicheza. Imekuwa ni mkono wa Mungu. Kwanza ni shukuru mikakati ambayo imeweka kule Makueni ambayo ni aliki mashinani
ile kuchagua yule mchezaji bora zaidi, imetusaidia vile vile kupata wachezaji bora zaidi kutoka kwa kila sub county, na hivyo imetusaidia hata kupata timu nzuri ya Makueni ambao tulianza kwa makundi tukaweza kushinda, tukafika semi-finali, vile vile tukashinda, na tunashukuru Mungu ya kwamba tumeweza kushinda vile vile finali. My name is George aka Sonko, the head coach of Homa Bay County. I think we did a preparation before this game and we were looking forward to it, and actually this is not the first time we were winning it. We lost it last year, but we got to the semis. So right now we were well prepared, and we thank the county government for being supportive to give us enough resources, and even the kids camping together. You know, it wouldn't have just gotten here so easily. Yeah, it came with so much sacrifices, time, resources, and other things that were needed. Haikuwa rahisi kutoka siku ya kwanza up to finals. Probably Homa Bay wametubit tu kwa sababu tuseme tu ni referees hawajakuwa so fair, so next time we hunch wakuwe fair kidogo, because this win was ours. Game yetu na Makueni ilikuwa poa, tumeshinda. Kila timu alikuja ametarajia anataka kuwin, but vile Mungu alipanga tumejituma na tumeshinda. Kwa timu yetu tulikuwa tumetarajia kushinda, ndio maana tumeshinda. Tushafanya zoezi tulivyokuwa tunafanya, na sasa tumeshinda. Nakumbuka mwaka 2000. Naende musaisha mwendwani saa ina siatilika ndatika itano ni na muvi yako hakuni kuidwa watambanya na itundi ni wa vilingi wa mauvo wanatawaninye Caroline Mweni wa Muteti Vamwe na Sharon Linda tuikuendea utuku wa kwa ila.